Kebetulan di sini itu rara, itu mama deh. Itu tiba tanah kini kini tab. Kebetulan sulit kena sulit na bersekatan dulu guys ini. Kalau sini nama kayu saling komena jingkom. Kebetulan itu bambu dan batu beli di kini itu dia. Yo satu orang menangkap ini tapi sini letak. Oke, apa nomor tak mendengar foods? Gurita na food na din ni libu na pikar ka pala na bagsawit. World Cup sa jauh sa list. Bosa chicken na stand mono bosa go bikitu na din ni libu tal na food sa bola ka chuma yo sa ni na ulum bala. Sa chicken na stand kitu mi kitu na tata kitu tal stand sa chu. So, are you ready to showcase another entertaining offloading game? Kung duka kibit ndon gitu memaro tanah lagi lagi bit atau memaro dan minggu itu orang pun melang kata kantor kandang lalu minta me fakari takai buru-buru fakari takai bit ini natalin tu sudah pakai tanah kalau mendawa me pada dari rendu dong lagi nak sini pada dari kino nago kata mata sih na me fakari mere bina kata kalau jangan me parta kata natalin sudah pakai tanah kalau. Kita mah tadi sih Tong sang gitu kita ngadu tim kupua terus game. Usia ni andas tim tiga kartu. Aku nartu nala kumer tu napa baru tali babena kamai. Yo usia ni alli bertuna mencim bit. Sampai teri nama ini lewu cina mana bu gitu bambu curtu tu ni kita nala kan semua kita negara bina sana itabi. Sampai kita teri nama semua mabango lewu na please bu gitu. Itu cuma yo mata kana sama tanga singani gitu na mata takin juga gitu belum semua malam. Okay, so I'll now move on to the Olympic Games. For the Olympics, now that you've been drafted in the squad, yeah. Olympics manongo se perso tini fokus tikin na first things first, se manongo se kaliman. Coaching na kaliman ko na kali Olympics yo vendo yo nunggu aim nunggu goal mo